Tartarija je postojala. Ako pogledate stare evropske mape 16. i 17. veka, ogroman deo Evroazije nosi jedno ime – Tartarija. Ljudi se odmah pitaju kako je moguće da je postojalo tako ogromno carstvo, a da o njemu ništa nismo učili. Sigurno nešto kriju od nas. I nije problem samo ime na kartama. Srednjovekovni hroničari pišu o strašnom narodu koji dolazi baš iz te mistične zemlje. Matej Paris opisuje narode Tartarije kao demone koji su oslobođeni iz samog Tartara, podzemlja iz antičke mitologije. Ogromna teritorija na mapama, zlokobni opisi u hronikama, zvuči kao priča o moćnoj izgubljenoj civilizaciji. Ali šta kažu geografi? Naziv zapravo dolazi od reči Tatari, kako su Evropljanin zvali Mongole. Holandski kartograf Nicolaas Witsen 1692. godine objavljuje knjigu Noord en Oost Tartarije, u kojoj detaljno opisuje narode Severne i Istočne Azije. Za njega je Tartarija samo ogroman region, geografski naziv, ne država, ne carstvo. Posle mongolskih osvajanja 13. i 14. veka i zastrašujućih priča o tim narodima, Evropljani su retko zalazili u te predele. Za njih je duboka Azija bila nepoznata mrlja na karti. Kasnije mape postaju preciznije. Pojavljuju se konkretni nazivi: Sibir, Mongolija, Centralna Azija, a ime Tartarija nestaje iz upotrebe. Ali vekovima kasnije dolazi internet. Ljudi ponovo pronalaze stare mape, vide ogromno ime preko pola sveta i pitaju isto pitanje kao i ti na početku. Gde je to moćno carstvo nestalo? Tako nastaje ideja o skrivenoj izgubljenoj civilizaciji, ali istorijski izvori govore samo jedno. Tartarija je bilo ime za slabo poznat region, ništa više. I sada pitanje za tebe, da li je Tartarija bila samo ime na karti ili je u digitalnom doba postala nova Atlantida?